Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki augite ni berigirite Rais Ruto aririria mirandi mwanya mwanya ira yambiritwe kaunti-ini unetarika amuna mawirane jaria ekirire akarika gitaga kampeni akiaria kirimambura ja Maromba kaniseni ya PCA Jennifer Njuki Memorial Church ira iri Rubate. Njuki augite kinya bakerigira rais ataririria akaringugiria akabaritira kibindi-ini ki ari uwathanini. Samugashima na chotariria Ikanichani ya PCEA ya Jennifer Njuki Memorial Ntereche Rubate wadi ya Magumoni ara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki arikithitie ndeto ira cigitu ikimumungwa ati Jumapili yejete ya tariki 12 mweri wojo wa ithatu nio Rais William Ruto amuna atongoria barabangi ba thirikari ya Kenya Kwanza bakwirigirwa kuriunga kiathoni kia Maromba magucokia nkatho kira gikaruthirwa kieni kia michetho ya Kirubia Chuka. Njuki ariuga kaunti ino ni batirie kanya gaka nuntu Bobora akari baerutanirie kuringira Rais William Ruto kura. Abatie gucha kiumia cia mbere ciire ntuniti twa number 1 kuringa ku ino Kenya. Wa number 1 number 2 twantumete kwa Elgeyo Marakwet. Indi na ringa mathabu twina atongoria mara mangi no tutumite turi atongoria enge ma. Oria gacha romba ba yakina thio gutuko gubure. Tutomara maundu mara monde aririe ale Kadwana, ale Chukataoni, ale Marimanti, ale Chogoria, Anthony Matikireti. Ukiwa kuri kama ugira karotha, igachoke gukwate na ansa yako. Tumo turamugenda yendi twauga ache na umbera bere. Bomwe bo mantu maranjuki akuga rais na bateri kwariria kagita kamaromba mamu. Iwerane bwake muchamanioni wake wa muthia kaunti ino wa cheche kithurano kinene. Bogu chenchia ndagacha nithi kenda etiga kuegwa ereka umo kamitino. Na nengere minister wake wa Murkomen atwira tumuthirukie twina muntu wita wakare kwambio kintu kune mara. Umenyendera chenu kana gachenchua kana bura karotha ini tukwendera we na ya shira longa mabara chuka bitare atura cibitare no na keruka aturengera mbejire ciarengete ni mukuru ule ungi achiokia mitithie etuike level 5. Nkuruki Njuki ariuga rais na bateri kwejana ngerekana ya barabara ira wakibwachio bwaribu kurugama ireo ya kuma Chuka kuthikareni ya kuma Chekariga kuthi Marimanti ya kuma Keria ukurukira Magutuni Mwanka Kathwana na ya kuma Marima kuthi Kathwana. Ali Kathwana ne atwirire dikota ya Kathwana ile kalita miaka kuma 2015 inyo munde ithoneka wa national government amuri ya ichokerie na nenkere mbecha ndirie muntu antoma minister of works ni maremetwe mutu kwenda uka atwire nyamweni gatura ikari ugu kana kathonde kwa ithire ariuga gakaigwa kari kanya kathongi gakumuromba kwagirithia keni eku kia michetho ya Kirubia. Ikarire ari kuni agiririe kabisa tumira kibaro kiu. In fact riria president wetu abati gwitumira inarari guku wekirirwe polisi iria tuthungira bo mutirikana augari Chukataoni auga ona na thiria uria Biblia ogu acioka guku ni murugure kiwanja kiria uni twenda acha turugurira kiwanja geturugurira kiwanja teka turinyenje tukomage tukwenda ana kingia ko muburuja kenda kiwanja kiu kibucha bucha butike bra gikari indi Njuki na kuria akariba ebumirie kwa wingi kiathoni ku kia Maromba ukaruta ndomega na untugu akathi kuromba bona botwega tukunu nangetwa kombare basi mwe wetia ngukomba meturani ependa namna hiyo. Nkiripotera weru wikendi kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.